Muğalim jurnalı tarafından uyuşturulgan Mıkta Klas Жетекçi 2025 онлайн кароо сынагынын катышуучусу Жумалиев Адилет. Саламатсыңар балдар? Саламат. Кандай эмесин сабакты баштайлы? Эми сабакты баштаардан мурун маанайыбызды көтөрүп алалы. Жакшылап маанай. Чарчадык го кичине 2 саат 3 сааттан бери. Эми азыр ырдайбыз. Ай чыкты карачы. Баарыбыз турабыз, кана. Бийлейбиз. Жандурак. Anda mesela biz sabah başlardan vurdun ne kılçırek? Altın derece saklar şöyle ya. Kana hem bir hem ballar anda mesela altın dereceni saklamadı öyle. Var saklıyoruz mu? Hem anda top toruz anam top başçılarımız beni tanış olalı. Ana Bizim topun adı Skaldak. Topun başçısı Elmibek. Can Duran ha? Bizim topun adı Bayceceke. Ben topun başçısı Bay. Bay. Bizim topun adı Roza. Ben top başçısı Bayel. Bizim topun adı Cavazın. Ben top başçısı Rayana. Bu Gültört'ün altına koyduğum sebebimiz ne oldu? Жақында қайсы мезгіл келеді? Жаз мезгілі келеді, да? Ошон үчүн гүлдөрдү жакшы көрөсүзбү? Азаматсыңар. Анда эмесе биз өткөн сабакта эмне боюнча өттүк эле? Жол белгилери боюнча өтүлгөн. Жол белгилерине тартып берип түшүндүрүп беребиз дегенбиз, баарыбыз аткарып келдикпи? Ооба. Азаматсыңар. Элмирбектен баштайлыбы? Биринчи топтун лидери, Sen ne sürekli tatkasın? Sürekli sorduk mu lan? Göğütmük. Bu belge göğütmük. Ceden adamlar, adamlar ne var? Öp değil. Atlattan düşündür veririz. Ne tatları? Maşineden açalım direkt. 60'tan aşağı denge belge. Bravo. İyi zaman. İyi. Dağı. Koy тұрасыз. Bunu nemen ыңғайлы ғой. Так. Ulan tör. Bay. Nemen deyince koy. Ayt bir. Birincisi Jol'un belirleri onsuzda çiçerek yürüver. İkincisi Alus Aydo Babak. İkincisi öğretmen. Bu yol belgeleri yaxşı yol. Bulçu. Bu deyen kança 12 binin aydası etti. 12 benim aydas керек емес бұл
12 nemeler birlikteki dön degen siyahtılar ölçü. Bu kararayda koymasak, kararayda koysa kişiler korkusuz bolup ketет. Так, andan keyin. Plantavuz. Deyim. Bir kan tartıp böyle. Kerak. Nasıl? Suratda görünüp turadi, gördünmü? Keyinki? Ana beni bana. Bu? Buradaki maşinaları to'xtattirgan 30 sekundda. 30 sekundga чейин to'xtab tur degan belgi ekan, ha? Молодец, azamat. Bu degan iki mashina jarishpash kerak. Stop degan belgi. 30 sekundda. Dagı senden tatlıra kaçacak? Jarishib yurganda mashinalar o'tayotgan bu kishilar bo'ldi. Andan keyin sarg'ib yurganda ketib qoladi. Serisiyle jo'yatmak boyunca tatlıtasın. Dagı ilk toptan. Bu bozorcha. Endi haydavash kerak. Bu жаққа бұрылған ғой, бойсы. Bu bozor jana mashina suvga barayotgan belgi. Bu bozor oyoqqa barib borgan belgi. Bu bozor jana suv bo'lib jana bu shunda mashinalarni Suga tushib ketishi mumkin deydi. Pul bo'lsa, tuyuq yo'q ekan, ha? Azamatsina barg'ara, молодец. Ha, qayerga siqib ko'radi. Suratga qaraysiz. Suratda qanday o'yinlar, neler qamtilgan? Qo'l ko'tarib сөйлейsiz, bilasiz, ha? Dostlar cho'g' olgan. Dag'ı ne jönde? Dag'ı qanday o'yinlar? Dostluk, tugab turamiz aytdi. Yaqin do'stlar. Yaqin do'stlar jönde ko'rib turamiz. Do'stlar o'ynashadi. Dostlar birgalikda o'ynayotganini ko'rib turamiz. To'g'ri. Bugungi savolimizding temasi do'st bo'luvni o'rganamiz. Maqsadimiz do'st, jana do'stlik degan nima ekanligini tushunamiz. Tekst o'qib, mazmunini tushuna olamiz. Yaxshi jana yomon do'stning qanday ekanini bilamiz. Shu maqsadga yetamiz. Men so'rov. Do'st degan kim? Yaqin do'stim. Qo'l ko'tarib сөйлейsiz, ha? Yaqin do'stim. Do'st degan kim? Negizida do'st degan kimdir? Oyunumuzni to'xtatib aytamiz. Dag'i kim? Do'st degan kim? Do'stlik degan ne? Ilk so'rov. Kim javob beradi? Qo'l ko'tarib сөйлейсizmi? Do'stlik degan mushtlay do'st bo'lsin. Dag'i do'stlik degan kim? Do'stlik degan ne deydi? Do'stlarga o'zining nimalarini bo'lish shunday. To'g'ri. Endi bir qaraylik. Do'st degan ne ekanini ko'ramiz. Do'st bu jan qiyishmas, qayg'ingni teng bo'lishib, quvonchingni o'rtoqdosh bo'lur, har doim sana jo'lab tayanch bo'lur, asl odam. Al endi do'stlik degan bu ikki odamning o'rtasidagi terin baylanish aytiladi. Tushundingmi? Endi bir qaraylik. Keyingidan qo'yib. Do'stning har qanday turlari bo'lar ekan. Misal uchun, ene menen balaның o'rtasidagi do'stlik. Ata menen balaның o'rtasida do'stlik. Ulutlar do'stligi. Ne canlılar menen dagı do'stlik bo'ladi ekan, at menen do'st bo'lsa. Anda mesela tömөнкү angeme bo'ladi, ha? Do'stga qilgan yaxshilik. Bir kun adam ko'chada bora жатканда жаңбыр аябай төгүп жиберди. Ошол жакын арада көңү бар, жан кыйышпас досунун алдына барып, андан кол чатырын аманатка сурады. Ал досу кол чатырын берет. Досу ыраазы болуп көтөрүп берет. Эртеси кол чатырды кайтарып рахмат айтат. Арадан көп убакыт өтүп, bir күнү кол чатыр берген досу менен учурашып калат. Салам бергенден кийин кол чатыр берген досу ошол күнү кол чатырымды билбесем, акыбалым кандай болор эле дейт. Кол чатырды аманатка алган досу
Жамгырда калып суу болот элем дейт. Кол чатыр берген досунун пейили жаман. Ошондуктан кылган жакшылыгын милдет кыла берет. Арадан аз күн өткөндөн кийин аларды дагы учурашып калышат. Кол чатырды берип бергенинде жамгырдан кандай жашынар элең. Кылган жакшылыгын дагы милдет кылат. Ал достан кол чатыр алганын аябай бошогон. Дагы бир күнү бакта суунун боюнда учурашып калышып, кол чатыр берген адам мага кара. Ошол күнү жамгырда кол чатыр бербесем, жамгырдан кандай бекинер элең? Акыбалым кандай болор эле? Дептир. Кол чатыр алып ушайман болгон досу эч нерсе дебей, өзүн сууга таштап, чылкылдап суу болуп чыгат да. Мына, мындай болор элем. Акыбалым ушундай болот эле. Сен өзү кандай адамсың? Инсан досуна кылган жакшылыгын кылбайбы? Аз гана жакшылык кылган жакшылыгын милдет кыла берип, башка токмо кура берсе кандай болот? Достугубуздун баркы кайда? Деп басып кетти. Эмнени түшүндүңөр? İki dost. Can olganda bir dostu. Balatıp. Magazinçi dostum. Balatıp balatıp. Zor. Так, андан кийин дагы бери карагыла. Бул тексттен достуктун кандай түрүн байкадыңар? Кол көтөрүп билебиз, Adam dostu ile birbirine adam. Дагы бул аңгемеден достуктун кандай түрүн байкадыңар дейт. Birbirine bölüşet. Эмне үчүн кол чатыр берген кайра милдет кыла берди? Dost olgan. Эмне үчүн кол чатыр алган досу өзүн сууга таштады эле? Ay. Neme zontik çok olsa andan suğa atılanma. Жок, эмне үчүн эле өзүн сууга таштады dedi. Чыныгы достук бекен бул? Чыныгы достук бекен. Эмне экен, кандай экен? Бери карагыла. Азыр ар бир топко тапшырма берем. Neyse vakit bitti ya. Kaç doktor bitti? Bağla bitti bu sene atlamasına. Anda mesela kaç top kalmışlar? Birinci top. Kim çıkarttı yaptan? Yaxşı dost birbirine yardım verir. İkisi bölüşet. Bir derslersin bölüşedik hani. Жақсы, екінші жөнінен түсіндіңіз. Екінші, қай чечек ет ол? Kim çiler? Kim yapar? Katorak. Dostlukka yardım verir. Dostlukka bölüşür. Dostluk menен uruşbaş gerek. Dostluk dolu gerek. Dost olur. Dostluk olur. Yaxşı dost bölüşüp turar. Yaxşı dost birbirine sırlaşat. Yaxşı dost yaxşı dostlar birbirine özet kılap. Yaxşı dostlar birbirine Dostluk birbirine bölüşkön, birbirine sıylagan, bizge yardım verir gerek. Dost boluş üçün, birbirine dost boluş üçün. Жақсы dost degende. Keyin kitap. Kanayım bugünkü sağlığımızda ne jөнүндө түшүнүп алдык? Dost болуу, кандай dost болуш керек, достук жөнүндө не алдык? Түшүнүп алдыкпы? Түшүндүк, Ал эмесе бүгүн Актан менен Акылайдын дост тууралуу ырын, чогуу. Билесиз анда? Кеттик анда.